Wengane zakwethu, uyabona lento ukuthi siloke sidlala inkombankombane ukuthi ayikho into engayizwa ngawe wena uyi-MK, wena uyi-EFF, wena uyi-ANC, wena uyi-IFP. Siphelile isikhathi saleyo nto ngane zakwethu. Lento ukuthi siloke sidefenda amaqembu ethu, siphelile isikhathi saleyo nto. Abacindezeli balidrayiva manje izwe balifaka kwi-New World Order. So sizoliprotecta kanjani izwe siyinhlakanhlaka kanje? Siya ngamapho ingane zakwethu. Njoba sibhizi siloke sikhombana kuyinkombankombane. Abasekho lapha abelungu ba-implement i-New World Order. So isiseleke sosimba manje size sazi ukuthi nezizukulwane ezilandela emva kwethu zokhalakatheka kusona leso sisele. So kudinga ukuthi manje si-choose wisely ukuthi ikuphi la sifuna ukuya ngakhona, because njengamanje umhlaba uyaguquka kubanga lezi ikhondlakhondla eziwu-2, i-G7 versus BRICS. So njengamanje-ke vele singaphansi kwe-G7 njengoba siphila ngale ndlela esiphila ngayo nesihluku esingaphansi kwaso sokuvalelwa amanzi, ukucishelwa ugesi, kuntshontshwa amalahle, kwenziwa zonke izinto, siyaxatshaniswa, siyadividwa, siyamanipulathwa, sikhethelwa upresident, senzelwa yonke into ngaphansi kwe-G7. So abantu abayoyikhulula kule nkinga ithina, ake sime nje ngabelungu, inkinga ila kuthina. Siyabona yini ukuthi abacindezeli balidrayiva manje izwe balifaka kwi-New World Order, iseqhulwini leyo, njengoba ubona abantu belanjiswa bengasebenzi. So lesikhathi-ke kufanele ngabe siyachuza, siyakhetha ukuthi sithatha liphi iside between i-West ne-East. Sibhizi silibele ukwebhana soda, sidefenda amaqembu. Siphelile isikhathi sokudefenda amaqembu engane zakwethu. Kushubile, kushubile, because njengoba singaphansi kwe-G7 njengamanje, iy'thelo ze-G7 yizo lezokuthi sikhethelwe upresident, yinkantolo, imithetho yase-South Africa isayida nabacindezeli ukuthi zonke lezi iy'nhlaka zazibekela ukuthi kuzocindezelwa ngazo umuntu omnyama, because sikuyona i-BRICS kodwa laba abaphethe bablokhiwe ukuthi bayirecognize i-BRICS isebenze ngokugcwele e-South Africa. Njengamanje sixhaphazwa i-G7. So ngane zakwethu ilele lapha ekutheni siyabona yini ukuthi lento yokudefenda amaqembu ethu nalento yamankombankombane ukuthi ayikho into engayizwa nge-MK, ayikho into engayizwa nge-ANC, ayikho into engayizwa nge-EFF, ayisekho lapho ngane zakwethu. Liyabhubha izwe. Abelungu bahlangene manje baketula umuntu omnyama. So if usiqhubeka nalento ukuthi sizenza ama-clever blacks, siloke sigxeka ukuthi obani bezama abantu ukukhulula izwe, sizoyithola sonke sisenkingeni, because izobuya lento yama-lockdown. Whether you like it or not, izobuya lento yama-lockdown. Bonke laba nemilomo emide yobe isinqunyiwe, inkukhu isinqunya umlomo, njengoba kade kwenzeka kune-lockdown. Siphelile isikhathi sepolitiki yezisu, siphelile isikhathi sokudefenda amaqembu. Sibhekene ne-era enzima kakhulu ingane zakwethu. We are moving forward to 2030 la kufanele kube sekuqediwe ngendaba yale New World Order. So we need to be very careful ingane zakwethu.